Selam aleyküm, efirde netice programması bugün dekabrın 16'sı studiyada sizler için men Elmazas'tan çalışam. İşgal etilgen Kırım'da insan haklarının bağlı vaziyet gerginleşi bu haqda Avrupa Birliği Komissiyasının Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin alakalı hesabatında söz yürütilmekte. Onların malumatına göre işgalci hakimiyetke karşılık bildirgen insanlara nisbeten represiyalarının kullanılması arttı. Bunun beraber Avrupa Şurası tasdıklanğan malumatga göre Kırım Tatarlarga nisbeten tentuvler ve horkuzov bunun beraber insanların kanunsuz kapatılması çoxlaştı. Перед Україною стоять виклики через нові дестабілізуючі дії Росії на сході країни після незаконної анексії Криму та Севастополя в 2014 році. На сході України понад 3,5 мільйони людей з обох сторін лінії розмежування потребують допомоги. На Кримському півострові переслідуються кримські татари і ті, хто виступає проти анексії. Amerika Birleşken Devletlerinde Rusya işgal etilgen Kırım'da ve Donbass'ın işgal etilgen kısmında müminlerinin haklarını bozganı takbih etken kanun leyhası hazırlandılar. Vesihаны kongresmenler Joe Wilson ve Emanuel Cleaver hazırlagan. Kanun leyhasında dinleri için takip etilgen Kırım Tatarlar hakkında aytıla. Bunun beraber Pravoslav Kilisesinin Yunan Katolik müminleri ve Svedetili Yegova tarafdarları takip etilgenini bildirildi. Senatorlar hayt etkenine göre Kreml işgal etilgen territoriyalarda Rusya territoriyasına göre daha çok takip eti. Bu kanun leyhası din için takip etken insanlarını mesuliyetlikке celp etmege yardım eter deyler. Tinç olmagan rahatlık günlerden son cebide şimdi tinçlik. O ştabında haber etkenlerine göre bugün Ukrayna arbileri pozitsiyaları hücumge oğratılmagan. Geçken gün ise cenkaverler mayın atıcı büyük kalibrlı kurşun atıcılar kullangan. Svetlodarsk kemeri civarında Rus cenkaverinin kurşunundan 21 yaşında Milli Gvardiya hadimi Sergey Mikhalchuk elak oldu. O özünün diğer askerini patlavdan kurtargan, dayaka asker yaralangan bildirildi. Прицільно застосовували гранатомети різних систем та лише двічі також вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Загалом ворог вів обстріли в районах населених пунктів Луганське, Хутір Вільний, Кримське, Світлодарськ, Зайцеве та Лебединське. Захисники України декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь зі штатного легкого піхотного озброєння. На лінії бойового зіткнення двоє наших героїв отримали поранення. Воїнів було евакуйовано до медичних закладів. Romaniyada Kırım Tatar kunlerine bağışlanğan tedbirler geçti. Bu devletin parlamenti 9 yıl evvel dekabrının 13'üne Kırım Tatarlar günü olarak tasdiklagan edi. Bu münasebet ile Romaniyaga meclis heyeti teşrif buyurdu. Anda geçirilgen tedbirlerde meclis vekilleri ve halkımızın lideri işgal etilgen Kırım'da tamır halkı nasıl yaşagаны hakkında tafsilatlıca malumat berdi. Bu haqda levhamızda hikaye etili. Meclis vekillerinin Romaniya ziyareti birkaç gün devam etti. Bu vakit içinde onlar Romaniyada faaliyet göstergen Kırım Tatar teşkilatlarına ziyaret ettiler. Görüşürde onlar Kırım'da işgalciler yapkan terbiyesizlikleri ve bunu dünyaya tanıtılması hakkında söz ettiler. Bununla beraber dünyada olgan Kırım Tatar cemiyetini birleştirip tarihi mirasın saklanması gibi meselelerini müzakere ettiler. Gelecek sene burada Romanya parlamentosuna saylavlar olacak ve bu saylavlarda Kırım Tatar toplumundan Kırım Tatarlar istediği milletvekilini saylamağa işte benimce biraz böyle insanlar iyi canlanıp konuştular. Ayrı ayrı ve karşı birbirlerine fikirler var. Ama ona bakmayıp hepsi gerçekten de bu biraz aralarında olgan anlamamışlıklarını atlayıp geçmeye istiyorlar. Konstanta şehrinde halkımızın lideri Mustafa Cemil ve meclis heyeti Beli Kırım Tatar yazıcı ve jurnalisti Mehmet Niyazini andılar. O Kırım Tatar diaspora ve ana toprağımız arasındaki münasebetlerinin pekiştirilmesinde büyük rol oynadı. Bunun beraber Mehmet Niyazi o icadında Kırım'ı tasvir etken edi. Romanya'daki Kırım Tatar diaspora 20 yıldan beri halkımızın liderine bekleyen edi. Mustafa Cemil
Жамилов келгені için mahsus konser teşkil etildi. Tedbirde belli Kırım Tatar artistleri çıkışta bulundu. Bundan son halkımızın lideri işgal etilgen Kırım'daki vaziyet hakkında tarif etti. 2014 yılı Şubat ayının sonunda bizim toprağımıza düşman geldi, işgal etti. Biz yarım yüzyıl devam içerisinde totaliter faşist rejimine, komünist rejimine karşı mücadele verdik ama şimdi yine de Kırım Yarımadası'nda Sovyet rejiminden daha beter bir rejim kuruldu. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov'ni Mehmet Niyazi adına mükafatla takdirlediler. Hususan bu mükafatla Kırım Tatar halkının inkişafına ise koşkanlara veriliyor. Mehmet Niyazi ödülü aslında o da Romanya parlamento tarafından kabul edilgen. Her yıllar verilir o ödülü. Mehmet Niyazi bizim için çok önemli. Evet, o yazar, şair, yaxşı şiirler yazdı. Birinci Milli Kurultayımızın delegatıydı. Onun önemi bizim için ki o köprü gibi oldu. Kırım ve Dabruca arasında. Burada yaşayan insanları unutmayınız, bizim vatanımız orada Kırım. Biz Kırım Tatarız. Bu idealı orada aşılatmaya çalıştı. Romanya'da geçirilgen Kırım Tatar kunları bu sene mahsus dikkatga layık edi. Diaspora vekillerinde öz liderine laf etmege imkan oldu. Bunun beraber olar Kırım hakkında türküler icra ettiler. Olar serbest Kırım'ni ziyaret etken vakitlerini da hatırladılar. Mustafa Ağa bizim liderimizdir. Ben eskiden yaşlılıkta, dernekte çalışkanımızdır. Ve şimdi çok büyük heyecanla birkaç seneden sonra özünü kordum. Hayranım, zaten o belli. Onun için buraya geldik. Elmas Asan Eminov, Zaman ATR. Romanya'nın Konstansa şehrinde Kırım Tatar iş adamlarının asosiyasyası açıldı. Türk Ticaret Teşkilatı Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın iş adamlarını birleştirecek. O Kırım Tatar diasporaları yaşayan regionlarda iktisadi işbirlik ve koordinasiya, aynı zamanda alışveriş, ilim, medeniyet gibi sahalarına destek göstermek maksadıyla kuruldu. Türksit Asosiyatsiya oktyabr ayında meydana getirildi. Asosiyatsiyanın baş ofisi İstanbul'da yerleşiyor. Ukrayna'da onun filialı gelecek sene fevral ayında açılacaktır. Bu projeyi teklif etkenlerinde ben kabul etmemin tek bir sebebi var dedi. Kırım Tatarlarına ve Kırım'a nasıl faydası olur? Aslında bu proje, bu Türk iş adamlarının, Kırım Tatar iş adamlarının ve Türkiye'deki, Ukrayna'daki yaşayan Kırım Tatar iş adamlarının bir araya gelip birlikte bir birlik oluşturmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ve biz bu harekete başladıktan sonra çok ülkelerden bize teklifler almaya başladık. Mesela Amerika'daki Kırım Tatarlar, biz de bunda iş sahibimiz, biz de şeyiz. Amerika'dan da teklifler geldi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden biz başlayacak mıyız diye aytkanlar oldu. İnşallah hayırlısı olsun isteyimiz. İnşallah hayırlısı olur. Böyle bir millet olmak için, devlet olmak için ekonomi güçün olacak. Çünkü her şey bu dünyada zaten şu anda en büyük yarış ekonomi yarışları, ekonomi savaşları. Kim bu ekonomi yarışlarda kazançlı ola, kim bu savaşlarda, ekonomi savaşlarda başarılı ola, o ileri harekete. Bizim de zaten bu yolda amacımız ekonomik olarak güçlü olmak ve bu Kırım Tatar milli mücadelemizde güçlü olmak. Bizim Kırım Tatar halkının, diasporanın gücünü bir araya getirip ses getirmek ve ekonomik olarak güçlenmek. Amacımız hür ve özgür Kırım'da bizim kendi iş adamlarımızla güzel işlere imza atmak. İnşallah bunun sonunda da merkezimizi Kırım'a taşırız ve Kırım'dan bütün dünyaya ekonomik ve güçlü bir Kırım olarak sesimizi duyururuz. Kırım yalıları betonda Sağ rayonda işgalciler hakimiyeti Kiyik yalıları berbat etti.
Хумлы ялыны олю ялысыға чевермеге істейлер. Атты адыны әнді уйдырдылар. Русияның алтын ялалары. Лиха өзерінде құмлар yok. Ама бетон yolunda мейданшықлар yapmağa істейлер. Қырымда олған bu ведигер вақиялар ақында невбетеки Алифхамыз. Керечли атыжы Владислав Росляковның бабасы Котекленовден сон вифат етті. Сентябрь айында Уйкен Росляковның евіне белгісіз шахыслар кіріп, оны ұрып пенсиясына алған еділер. Оми сарсынтысы ярасынан хастаханеге түшті. Нәтижеде еляк олды. Қомшыларының білдіргеніне көре, бөлетіп оғлының жинайетінден себеп интиқам алынды. Атыжының бабасы фажиядан сон рухи хасталыққа да ұғырады. Işgalcilerinin aviatsiyası Kırım semasında ava uruşunun imitatsiyasını geçirdi. Bunun için Su-27 ve Su-30 kırıcı uçaklarının birkaç gruppasını celp ettiler. İşgalcilerinin efsanesine göre uçaklarını düşman uçaklarını öz nezaretine almak için avaga kotergenler. Talimlerde tertipatlarga göre uçuş, zenit raketalarının özara anlaşuvunu ve düşman ateşinden kaçuvunu öğrengenler. İşgal etilgen akıyar yalısında yaldağan dok ve Rusiyanın su astı gemisi çöktü. Lakin birkaç saattan gemi su üstüne koterilip yanına yattı. Olgan malumatga göre bu kaza yaldağan dok yaramay texniki vaziyette olganından sebep yüz berdi. Gemi etrafında yermayı töküldü. Lakin işgalciler tabiatka ve insanlarga hiçbir tehlike yok deb bildirdi. Çökken su astı gemini ise yok edecekler. Владислав Стужук, Zaman, ATR. Киевде Қырым инжирі адлы әдеби ярышының ғалиплері тағдырленді. Украинаның пайтақтында о әнді екінші сефер кечіріле. Тәдбір черчевесінде Қырым татар тарихы бойынша китапларының тағдым намесі кечті. Бұнен берабер Зиманеви әдебият ве Қырымның ишғали музакире етілді. Сөз сербеслігі мақсус номинациясына уйдырылған Хизбут Тахрир ишінің екі фигуранты олған саяси мабуслер Наил олды. Украина, Түркия, Полония ве ишғал етілген Қырымдан 300-ден зияде әдеби ишлер тағдым етілді. Тәфсилатлыжа левхасында. Украинчиден Қырым татар тіліне ең яшы тәржіман адлы номинациясына Сере Көкчен әйел олды. О Ахмечете Яшай, Зиманеви Қырым татар шайресі әнді екінші сефер бұл номинациясында ғалибе қазана. Сере Көкче Қырым татар тіліне Сергей Жаданын шырлеріні тәржіме етті. Айтқанына көре Қырым татар ве Украина санаты арасында сойлық бар. Поэзия Жадана очень близка мне. Я чувствую не только мысли, не только его стих, я чувствую его ритм, музыку этого стиха. Поэтому, как-то это, видимо, дает какие-то свои результаты. Қырым инжирі әдеби ярышы вастасылы Украин шайырлерінің әсерлері бірінші сефер Қырым татар тілінде янғырады. Бұнен бірабер Қырым татар язжыларының әсерлері Украин тіліне тәржіме етілді. Қырым татар тілінде шириет номинациясында Сиран Ибрагим ғалибе қазанды. Стихотворение у меня Қырымым Азизым Беклейсін мені. Это стихотворение «Родной Крым, ты ждешь меня». Это посвящается, это стихотворение тем, которые вынуждены были покинуть Крым. Ясақ етілген сөз сербеслігі репрессиялар меселесі әдеби ішлерге де тәсіріті. Оларны ярышқа йоллаханлар деп қайдеті фестиваль штарычылерінден бірі. Киевнің сакені Сергей Зинат бойынша программчы әдеби ярышта бірінші керек іштирак етті ве ғалибе қазанды. Це вірші про Крим, про те, що там зараз відбувається, про те, як я це бачу, як це мені відгукується, про мій біль. Әдеби фестивальде ilk sefer bala edebiyatı taqdim etildi. İşgal etilgen Қырымдан Алиме Көкче Тылсымчы adlı masalını yazdı. Bu eserde yanı yılda bir balачықтың arzu ve hayalları ақында айтыла. Суть сказки в том, что родители для своих детей делают все. Так, тут сами они и волшебники, сами они и защитники своих детей. Сөз сербеслігі мақсус номинациясында екі саяси майбуз тағдырленді. Осман Арифметов ве Сервер Мустафаев өз эсерлеріні аписханеден йоладылар. Оларға дипломларына сабыр саяси майбуз режиссер Олег Сенцов тағдим етті. І Сервер Мустафаев саме є такою особою, яка приймає цей обов'язок і весь пов'язаний з цим тягаром. Баш мукафат Рустемский бенін эксклюзив керамик іші олды.
Для нас, деятелей культуры, для художников, важный элемент – это вдохновение. И те работы, которые сегодня пишутся современными авторами, переводы, они нас вдохновляют на будущее наших детей, на созидання. Цього року було набагато складніше обирати членам журі роботи, бо і якість покращилась, і конкуренція посилилась. І цього року ми також ввели дитячу номінацію. Ми робимо відкриття, і на відкритті ми робимо інжирну промову від ключової людини, яка пов'язана з Кримом. Основна ідея цього фестивалю, що є місток, щоб люди розуміли, що їх підтримує Україна тут, і ці люди, які знаходяться у Криму, відчувають цю підтримку. Це велике значення для кримськотатарської культури і, звичайно, для української культури. Бу фестивальге Украинаның Игрым регионундан келгенлерден бирабер Түркия, Булгаристан, Полония, Урдюн, умумен алганда 300-ден зияде иш топланды. Олардан бір кысмы ишгал етілген Кырымдан да келді. Üçüncü фестиваль Бахчисарайда кечірмеге көзде тұтылмақта. Олана Царенко, Милена Меди, Юрий Комаров, Заман, АТР. Bu da xadan netice programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyimiz. Efirimizni meslektaşım Elvina Sedbulayeva devam edecek. ATR'den ayrılmanız.